Good morning everyone. Masidi koi nahan gi kano gi koi gi table semam basi gi makha continue tawrok po na ko. Table sida cell option se duga okay. Table gi koi gi sorry cell sing sida data option se aduga data se khar fajana ko data se khar fajana kano tawmina se. Di design tawrokanda kom magi data gi format sing se sem se fajana. Hai basi gi data gi format semba di to option mayam se koina MS Excel ko natragana spreadsheet sida koi tawbo yai ko adugo koi gi sida di koina word ai gi document am manung ji table se kamana option dino da na koi table se option gare na dra table se option gare sigi table kamana hap ki no habidu gi kana gumbo class miss oi hoba yaro gadi mamangi kogi sigi video series sida ko effect kana da 6 to du jing view ko okay first ta koi sigi han bai gi single column ko mal no di row mayam ma punchila kan da column ma sengi bane ko ai di se koi cell sing da merge to singi bane cell merge to sila kan da single column ma sengi ko sigi single column se sidai first sidai dum copy dum tawra ge ko diko lagi sida loksila se okay sida leire sidai copy paste tawra purak pane ko basic to advanced price action smart money concept kana ko titan se ado hai river si sei select tawre aina si kai gumba modify tawge haragadi select tawre magi sigi alignment se center da purak ke khalle natra dai center alignment thame ko adi matung da isi ball letter henge natra adi di magi kanu se font size se kitang sakhol haninge tra ai sigi font size select tawum se sange adu gai 13 14 select tawre ka tang sakhol natra adu ai color font color si so change tawge hairagadi ko sida sang birani font color se red pe ye color se ko okay smane leire natra ai si change tawbo loibaga control s namaga save tawse mem ko natraga na find sangaga save tawbiyo ko dusigi basic to advanced price action trend e dise se yimuk select tawraga select tawbo se mouse na select tawbo jai natraga na ai cell manung sida mouse click tawraga control a namasu ko control a namaga so select all haibne ko control a select tawre adi matung da ina kai gamba sida underline to half ke harigadi underline se sangbiro yani ko me smain tham okay then next ta koi makhagi data se hapsi ko makhagi data se koi nasagi khogi basic tana kai tawdu ba do advanced na kai tawga da ge haibdo I just I see example oina pibani ko mayam da ko I see the basic ko price action haire ni ko aduga somdana advanced haire si advance C advanced price action ko san hai ribasigi ani si so koi mase chap manaba design tawsa chap manaba design tawge haragadi ai select kadai dai tawrani sidagi na sibau data kana sagi cell ani mak se select tawrani cell ani mak se select tawraba matungda aina pamba ko bol ohininge natra center alignment thamninge ko aduga color aina kari color pinning bano ko apamba color ma khallase se green pire khallase ko natraga na purple piro okay smaina okay underline having asu hapa yai having the slope to be go having khallase hapasi ko kitan design aduga sidagi na underline lok thoi khallase smaina ina cell amagi manung sida yauriba data se
loinamꯛ ko design tawba yagani magi kano sigi matungina okay si leire hoje agi font size kya no 12 ne khara chawkhalange so ye pambani sidana font size kya no sidana font size 14 ko the next day sigi cell singsi su loina amama hapsila jing chi ko okay ado isida ngasagi ahanba kano se magi sigi ahanba topic se sine ne lawrasi mathangi topic kano sina market ki trend natraga market ki khogi structure sine ne lawrasi ka okay aduga next da khoina mu ko musida se support and resistance la ekhalasi ka sana mathang hapsilaga masagi agi tra agi sigi film mayam je men silaktu ni buloinam ka te ai copy paste da yam tawre ko loina demand and supply zone hai dini so this is demand zone supply zone hai re ko smaina sagi ina support and resistance ko ai dum kai ken khali men silage kitang thuna natali yam sangani matam sinatra okay market ki trend hai siko smaina leire ado sida soina multiple selection tawba yarne ko sidagi horaga ai se kadai bo select tawdino si bo tawre okay hai ri sigi kano se ina font size se kitang piganinge khalasi 10 da ko ado alignment se center dum thame khalasi ko okay so ai tawraga khoina masagi center alignment thamgana ko copy ado loina makse oho du sida paste tawba yagani ko paste se khoina sagi sigi agi multiple cells se copy tawre khalasi copy tawu matam da in taw du se kaino first si de ngasagi borders da agi mouse se pusilla kanda ngasagi kano se arrow se right arrow ko right arrow se pasida click tawrani aduga copy tawrani ko aduga paste tawga do ko so na khoina table amagi structure se semba yagani ko mem ando ai makha se bo pull up se men silage loina ko di design tawdu se hena se nungaina ba okay sima gai se leire adu same ko sumna kan da su production jengsi yabre jengsi ko yai ko okay sida so mu ai paste tawsi lagi si tawlo ko aduga to pamna igi makha dagi kano se yaman ga rekhalasi right click tawraga ma se delete tawthokse delete tai row ma pame ko delete taw simasu sana arrow se right arrow se laba matungda ko sidu tawthoe ko kana koina right arrow se hana tawrakanda aduga ngasagi right arrow se laba matungda ina cell selection tawba yani aduga delete tawba yani ko adai khuding mak ko ngasagi aina ngasagi kano se cell amagi modify tawge hairagadi natraga pull up row ama modify tawge natraga column ama modify tawge haibase first aigi kano se pusillaga aigi mouse se sida pusinbiro mouse pointer da yengbiu ko somda right lom da pi da kanda si double p banataba single arrow p ba right side da aduga khona muk mathak lom da gina makha da ko gi single arrow ko single arrow pi rakpa single arrow pi da ko matam da kano se tawgoni bu ko sana de na kai mo sigi marak sida ko format se change tawninge ko se suppose format change tawninge sida sangaga format se change oho yadre ima to kunida sorry ma'am
format se change tawninge format se change kana ta change tawning ko ina se numbering iningba dum iba yagani ko je numbering iningba dum iba yagani any nangi kano se ko change tawning ba mayam se pull up change tawba yagani ko fare ma'am ngasi this si khaktang kano tawbiro practice tawbiro jumda hanagi khone table sem bagi class ma laigare table du sem matung da sumaina koi data hapto hapsin ko sai sagi kano da laptop ta tawra kan da kano se hapsin biro so aduga practice phajana tawra